मैं मुखरम जरे दोनों इम्प्रेस इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबम मनूंग हुना हरिबा 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स ता मैं मुतराम नोकचरी हौखिबा चाही 2019 की अक्टोबर की तारीख 31 अक्टोबर दा अरोइबो एना NSN IM अमदी गवर्नमेंट इंडिया मत वारी सानखरे अदुगा मखा तारपसी फाइनल अग्रीमेंट सेटलमेंट अमा नत्रगा नागा एकॉर्ड से लागनी हाइदुना थाजनब थमखिबने दुबु हौजिक फावबगी ओनदी जनवरी थासु लोखरे 2020 की अदुगा फेब्रुवारी से होरगले अदु हौजिक फावबसिदा एनी काइंड ऑफ चेंजेस हाइगद्रा एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट हाइ तारे मसी उरक्तबना मरम ओइदुना NSN IM की तोंगा बा कोई लेरिबा कोई फैक्शन सिंग मरुना NSN IM यूनिफिकेशन की माइकेदगी मीडिया दा फोंदोरकना चिंग वाफम लेरिबा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना नागा मियामबु अदुगा कोई नॉर्थ ईस्ट की मियामबु लान लमजिंगले हाइबना चिंग वाफम फोंदोरकपा अदुगा हौजिक फावबदा हाइरिबा agreement asida accord asida yorpangamdana snap torga namsel thamle habigi pen da chung pondok pelere aduga yam latest development north india gi haiba targadi manipur yumthang narga nagaland ganang yumthang narga leriba assam haiba tara assam gi maroina bodoland gi accord ama bodo accord se haukiba january gi tang 13 haiba tarenga sidigi numit खरनी ममांग चयोल है बतारे ममांग की मंडे नुमित सिदा तांग कुंतरे सिदा बोडो एकॉर्ड से होम लग सुबोइना बुको अकोगी बोडो की इशू सिदा है 1993 दा अहान बोइना साइन तौन करे एकॉर्ड से अनि लग सुबोइना 2003 दा मु साइन तौन करे अंद होम लग सुबोइना अमदी प्रोबेबली अरोय बगोइना जनवरी की तारीख 29 मंडे नुमित सिदा कोई ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है बतारे स्टेट गवर्नमेंट यावरे सेंटर यावरे अदुगा कोई NDFB अमदी आपसु है बतारे ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन सिंग मयाम से कोई पार्टी सिंग से पुल लगा साइन तौन करे याना करे अदुगा टेक्निकली बोडो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम सी मसिन लोइसन करे है हम लेरे अदुगा हौखिबा जनवरी की तारीख 19 सिदा थर्सडे नुमित सगुन से नुमित सिदना हारिबा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB की तोंगा तोंगा फैक्शन मरी लोइन म यावरे हारिबा मयाम सिगी कादर चाम लिसिंग मगा चात्रु हेन मना खुलाई सरेंडर तोरगा लोइन म सरेंडर तोरगा इंसर्जेंसी से टेक्निकली लोइसल है चिंबगी वाफम लेरे याम नुंगाइबा पावनी अदुबु चरक सिदा है कोई मरुइना मणिपुर नागालैंड असम अमदे अरुणाचल प्रदेश अफेक्ट तोरिबा याम मरुइबा कोई नागा एकॉर्ड होजि फावगी ओइना लाक्त्रिबा अक्टोबर की तारीख 19 2019 साइन तौन होजि फाव पन लेरिबा सिदा फोंदोनरि वाफम अदुगा मणिपुर की ओइना मणिपुर द सुसुम मखलगी 6 शेड्यूल की मखादा टेरिटोरियल काउंसिल नत्रगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अमा लहनबगी वाफम र चिंबा लाइबा अदुगा हारिबा वाफम असी कोई मरुइना मैतै हैगद्रा मैतै कम्युनिटी ना मसिने यानिंगदबा मणिपुर की कोई इंटीग्रिटी से नॉट ओनली टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नतना एवरी सेंस द मसि कहलोइदबने हैबन चिंग वाफम लाखपनिना अदो आइदु दा 6 शेड्यूल की मखा द टेरिटोरियल काउंसिल नत्रगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लागतारगते मणिपुर की कोई इंटीग्रिटी है बतारे नॉट ओनली ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी नतना कोई पॉलिटिकल इंटीग्रिटी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी द अकाइब लाकनी मसि यारोय हैबगी वाफम चिंग लैबनिना कोई डिबेट अमा ऑटोनोमस काउंसिल नत्रगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिदा टेरिटोरियल काउंसिल सिदा डिबेट अमा लेरिबसी की मतंग द खनने नुगी दमकता ngasi impact news के मनहुनु के स्टूडियो दनिसन लेबिरबसी joining us tonight on Manung Hutna Zeliangrong Union Assam Manipur amati Nagaland की president ओबिरिबा ओजा Amu Kamei ने हम तोजा Amu Kamei bu तरामोक चरी welcome to the show appreciate you joining also joining us Dept College of Arts की political science department की associate professor Dr. Arambam Noni Oza Noni was Taramook Cheri, welcome to the show. Appreciate you joining too, and also joining us, social activist Oza Ashang Kasar ni Oza Ashang Taramook Cheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi Oza Amu Kamei digi lakchi Oza कोई बोडो की इशू है बतारे बोडो मिलिटेंसी की इंसर्जेंसी की इशू सी हाउ किबा जनवरी की तारीख 19 सगोन से नुमिसे दा टेक्निकली पुंगलो लोइग्रे लोइ सरेंडर सु तौग्रे अकॉर्ड मंडे नुमित 27 ने साइन तौन करे अरुगा मोय गिदी हांदगे होना कोई 6 शेड्यूल की मखा दा टेरिटोरियल काउंसिल लेरमनी ऑब्जेक्टिव मसी टेरिटोरियल बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है ना ममिंग सु थोलगने अदुगा तोंगा तोंगा इकोनॉमिक अमदी पॉलिटिकल बेनिफिट्स पावर मयामम पीरगने हाबी वाफम दुनी मदुदा याना खिबने अदुगा मखा ताना कोई तोंगा अनबा बोडोलैंड स्टेट अमा कोई परसू तोरोय बोडोलैंड यूनियन टेरिटरी अमा कोई परसू तोरोय मसी तालरो हाबगी वाफम सिमसु सेटल तौग्रे अदुना मखोगी ओइना पीस पोरखरे हाइना लौबि यारे अदुबु अखोगी ओइनादी मणिपुर नागालैंड कोई असम अमदे अरुणाचल प्रदेश अफेक्ट तौगदरिबा नागा एकॉर्ड हुजिपोगी ओना लाक्त्रे अदुगु मणिपुर दा लाक्पु मतमदा करिगुम नागा एको लाक्तारगदी मोसा टेरिटोरियल काउंसिल गुम्बा अमा मणिपुर दा लहनबगी अपाम बसे अदुम सेंटर ना फोंदोक लैरी हुजिकसु मदुगी अपाम फोंदोक वाफम अदुमक लैरी मनबदना टेरिटोरियल काउंसिल के मतंग सेदा कोई मणिपुर दा जानदा बचिंग अमदे तमदा जानदा बि वाफम खरदे लेबा माली टेरिटोरियल काउंसिल सी लाक्तारगदी अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन दा डिविजन अदुम लाकनी मसी लहलगुमसी हाबगी वाफम अदु एट द सेम टाइम कोई ट्राइबल इजनाव सिंगना चिंग इजनाव सिंगना तंबीबो वाफमना टेरिटोरियल काउंसिल नत्रगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाक्तारगदे मसिना कोई सेल तुंगी ओइबा कोई अहेन बखरा डेवलपमेंट की वाफम लागा मसी चाखोलहनबगी दमकतनी ट्राइबल सिंगी चाखोलहनबगी मियंग दनी हाबगी वाफम ने मरमदुना चाखोलहनबसिदा पामद्रिबा करिनो हाबगी आर्गुमेंट अमसु लाकुम तबी ओजागी ओनदी करि वाफम थमिया दाइदु
ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯣ autonomous council in Manipur Manipur autonomous council ama langba matam Iran hanbada akoi impact TV na asigumba topic ama discussion tausi haina kawibi gi damakta ehakki site gi oina thagatpa uchari loina na howdiki question number 1 Bodoland gi oina leiri ba pot ase karino haiba matamda Bodoland ase asengba makti hauji Zeliangrong khangde NC hin khangde leiri ba North Kasar Hill Hablong area khangde asigi oina makoi pulaga 1980 adwaidi gi hauna makoi se Bodoland se makoi ta laga lai in addition to district council hairiba Bodoland asigi oina leiriba port asidi mokoi phajana district council gi oina mokoi phajana development se all round tawrga lakpani adubu howdiki autonomous district council gi oina leiriba power and function do adugi matik se level to zawdabadi oina Bodoland ase makoina Bodo makai asina adun pull up oina mase pressure tawbase question of 10-20 years mokoi struggle tawrabani aduna madugi damakta mi kaya asi ina laikre then madugi damakta apa pun kaya muk awa anang kaya muk thengna kre adu oina makpu India government sina howdiki present government sina under the leadership of Narendra Modi and Amit Shah na kupna munna khanaraba matungda masi loisil magi damakta India government basu yamna thagatpa uchari maram de karino haibada Bodoland asigi matanda 1982-83 adwaida ai isamak na chatlaga Zeliangrong da mokoi gi leiriba adugi power and function adu ai kupna thijilakpa adu ai isamak na chatlebani BD bearing haina hana Raja Sabha gi MP matam khara oiramba aduga akoi ni se chatlaga madu thijilabani aduna masi yengo leiriba Bodoland ga naga issue ga khara khet nai karino haibada Bodoland gi oinadi India government na phajana khalaba matungda Bodoland ase district council se piraga power do adugi matik ti jaude haibagi oina madugi oina tanaba potni aduda howdik che phone mothat people padong ha like mot ko okay kenaba khara lere kenaba leire aduna howdik ti sengna haibada madugi oina underground se UG kangbu se makan thokre thoiba pot se loina subside tawraga amato oina mass oina mokoina ayaba pot pura ibise aidi mokoibu yamna thagatli adubu ai khoi khenaba haibse NNC IM adigi NNC adigi keno NNC ke hairiba ani ohum thoklaga ohum mari manga thoklaga NNPG howdik na Nagaland na NNPG haina howdik very recently si plot awduna thoga leiri ba pot che this is very unfortunate asini khenable che Bodoland gi oini di mokoi di amato oibegi masidi koi right time da hit to batare masi koi ja pham thoi haina mokoi gi keno apamba poto mokoi di amato oina jaba puthok yeba tawbudu ai khoi naga gi oina issue se muk chaptare chi naga gi issue di anawbanate this is not new thing it's a question of 67 years old issue since the British period Azat Pejona 1928-29 digi British ki matam dagi masigi issue se puthoga ai khoi gi lam ai khoi gi ningkha oiba sovereign oina ai de sovereignty ama oina sovereign oina ai ining ikha oina leiba pot ni British ki makha da khoi lei roi haina
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯗꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ UNOꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ 이삭수가 아두 마탐다 1964다 16 point agreement 하이나 yes 그노 어마 나 1964다 부톡범 마탐다 해 16 point agreement 디 actually 에코이기 인엔션기 오이나 아두 마탐다 NNC 가we NNC 하이나 नेशनल अखोगी कितंग केनोदा कोई मनिंग दसत बिद हौजिक की ओना लाको तारग दी कोई सेंटर नसो प्रपोज तो वन नॉट डायरेक्टली इंटरसो मीडिया की कुतांग दा फोंदोर पसे कोई मणिपुर मदी अरुणाचल प्रदेश दा टेरिटोरियल काउंसिल अतर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अमा 6 शेड्यूल की मखादा थमनिंग बुगा पाम लई हाई रिपा टेरिटोरियल काउंसिल अमा लाको मतम दा कोई बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल गुमना टेरिटोरियल काउंसिल अमा मणिपुर दा नतर अरुणाचल प्रदेश मरो इना मणिपुर दा लाको मतम दा मणिपुर दा यानदब की वाफम मलाई से मसी यानदरी से कोई मरो इना कोई मैथई सिंह हैगद्रा तंपाकी म्यूजिक ने यादव की मम्मी में चावना ताई मसीना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन लाकनी हाई वाफम आर्गुमेंट लाक पार चिंगलोम दगी ट्राइबल लेसन हाउसिंग ना हाइरिना कोई आर्गुमेंट मसीना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट डेवलपमेंट मयामम लाकनी मसीदा करेगी याद्रिबनो कोई इंटीग्रिटी दी काई बनती है ना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काई बनते करेगी यारो दबनो हाई आर्गुमेंट आई सो ददी करेगी मतकी पॉइंट दा ngasai gi duna khara background khara reflect to wa adugi matam dagi oina Indonesian IM haibidi isaksu ga moiba haina 1980 digi oina split tawkre tawruga adudi gi oina struggle tawrakpa aduda mokoi si Bangkok da natarga kinuda oina UNO da pressure tawdungna leipo pota haujikti last da India government da masi gwapabdi lamchu kari nokoi India gi manung da nokoi leiba pot ni India government na masi yam thuna loichin pham thoi haina India government na UNO na hairakpadi gi oina masi moibaga isaksu ani se kinoda foreign da leiba ani se kauraga India government na masi ceasefire tawraga masi ma tawrakpa pot ni aduna haujikti aina hainingba ama ai amuko gi orsu UCM gi orsu adigi any discussion da su ai haikre masida integrity haiba pot se adi thoi integrity se land based of pot la is it based on land integrity haib se me da oibra human being da oina oiba pot la integrity haiba pot asidi aina lahan so haikre integrity haiba se okhrul kadai lai Manipur da Temenglong kadai lai Manipur da Senapati kadai lai Manipur da sum haina integrity land integrity asidi it will remain as before it will remain in future also but how the me gi wakan division se tungan na thoiba pot ase thokunu si haib tardi sengna haibda samkharan bir na chief minister oiba matamda jangna ta dorgi matamda PP sing na prime minister oiba matamda ai loin khangni adu matamda ajiki keno kolabidu na Raja Sabha MP oina keno chal oiba matamda OBC minority asi matam puthokpa matamda sengna haibda singi oina sik sidul asi piresi tamgi oina keno oiresi ai sidul se asi yanab tawrasi adaki government che atai amad su kin orinu chi haina jana kharba potni 6 schedule 8 schedule gi matang dadi singi oina single amana objection laite 8 schedule gi oina कोई language language gi matang asi se adubo 6 schedule gi oina lakpa matamda assembly da tungan ba issue tawraga adugi matamda 6 schedule se lawramma badi asi haujiki naga issue kari issue hariba pote laita dana India gi oina 6 schedule se loina state khuding ma loi pi kare except Manipur kaktang ngai re aduna singi oina development porak kadaba provision tungana financial provision development provision makai se singi oina totally kadap oi kare okay adu oina haujik che haujiki India government
ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯆꯦꯠ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯂꯍꯥꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯥꯡ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩ ꯅꯟꯗꯣ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯁꯨꯅ ꯇꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯪ ꯀꯣ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯁꯨꯅ ꯇꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯡꯕ ꯍꯩꯇꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯕꯁꯇꯀꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯎꯠꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯅꯤ ꯇꯧ ꯂꯥꯛꯆꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯅꯦ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤना ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭रिꯇꯤ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯊꯍꯧꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ इहन हानबदा अखोइना 6 शेड्यूल सिदा लाइबा अखोइगी क्रिटिसिज्म हाइब तारे मसे आइदि क्रिटिसिज्म ने हाइना बहाइनि दे मसे अखोइ फेयर हाइ तारे फेयर अमखक लाई फेयर जि कइनो द नॉन नागास हाइब तारे अखोइ मणिपुर आइ मेते मक्ति हाइनि दे अखोइगी नॉन हिल पॉपुलेशन हाइ तारे करिगिनो हाइदि मणिपुर की डेमोग्राफिक अखोइगी डिस्ट्रीब्यूशन से येंगुरगदि 8% सिखक अखोइगी वैल्यू ओइना लei हाइना हाइबनि अदो रगदि हौजिक अतोपा याम इंटरेस्टिंग ओइबना बोडो टेरिटरी रीजन बीटीआर गे वफम से 11% टोटल लैंड मास ऑफ द एंटायर असम हाइ अखोइगी द लाइबा वफम सिना 92% लैंड मास सिना स्पेशल स्टेटस अमा खोइ टेरिटोरियल काउंसिल खुथांग दगे लौगनी खुदमन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 244 अमन 275 त याउरि से टेरिटोरियल काउंसिल लाइबा मफम दा 6 शेड्यूल मखा द लाइबा तारगदि मरोइना लैंड की मतंग सिदे स्टेट की खुदमोइना हाइजबा नत्रन स्टेट की इन्फ्लुएंस खरी लेगनी मरोइना नॉन रिजर्व अखोइगी एरिया सिंग हाइब तारे अतोपा मना अखोइगी पैरा 7 द यावबसे हम इंटरेस्टिंग ओइबा अमक कई पनिंगे करिगी दमता सिदे लाई प्रॉब्लम्स डिस्ट्रिक्ट अमसंग रीजनल फंडिंग से अखोइगी गवर्नर सिना डायरेक्ट हैंडल तौगनी एंड no financial control of the state government haibam yawi 6 para 7 sida atopa mana para 9 sida yawbasina licenses or leases for the purpose of prospecting for extraction of minerals is hairiba akoi regional council under territorial council makha da haizabadi mineral na chingbasing natragana atopa mana water courses or canals in hayawi tural natragana chingpat sing se sizna matamda akoi gi regional council की अयाब याउदना स्टेट गवर्नमेंट सिंगसिना मणिपुर गुम्बा लेंगांगना केमते तौबा यारोय हाइबगुम प्रोविजन से यावे प्रोविजन मयाम दि लेदो प्रोविजन अहुम सिगी खुथांग दगी फेयर जे लाकपनि लवे खुदमोन हायबदा मसी आइन खनबदा नागाना हायरगा नागा नतबसिन ऑब्जेक्शन तौबे वाफम याम कन मानदे करिगुम्बा मणिपुर गुम्बा यामना टाइनी ब स्टेट सिदा हारिबा मिनरल सिंग से सजनबगे हकसे ओनली टेरिटोरियल काउंसिल द पिथोखिबा नत्रगना रिवर न चिंगबा इसिंग लंबी सिंग से पूरा कंट्रोल तौबजे मसे अखोइगी चिंगी ओइबा काउंसिल सिना पाइगी तारगदी लेमौरिबा वैली द लेरिबा सिरेसिदा अखोइगी लोअर अखोइगी फुट हिल्स द लेबा नत्र लोअर अखोइ एरिया द लेबा सिंग सिदा मखोइगी थेंगनगदा हार्डशिप खरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दगी लेबा सिगे फेयर सिमा याम कन्ना ओइना पुखत प्राइना खली अदुबा आइना लाक्सबसे ngasai ki 6 schedule gi makhada ngasai na haiba aki ba mare haiba se
Nagagi territorial Nagagi homeland ama tanbagi akibasi dagi hena kiribadi ngasai legal point of view dagi Manipur ge state sigi existence simaksu yamna achoba redefinition ama laktana ngasai chingpa tural singsida division of administrative division ama torokadra haiba akibasina hena oi brand khali ngasai na panjaki ba land gi matang finance gi matang among water resources mineral gi matang se koi naina ba yai masina academic point of view dagi kari gi damta 6 schedule lakon dan kiningai oi ba phawri bano 6 schedule phangoi da ba mi singna haibane ba sima laire atopa amadana aina pukhachaning basi Assam gi matang gi yam interesting oi ba ado aina akhoi uncle akhoi Amu Kamei so habi basi da ida aina supplement tauzening basi ngasai gi Assam gi kesi yam mun nei na ba taragadi haujik si sengna harabada Bodoland Kangu siga Assam government siga yam implicit oiba understanding ma lakre hai basi makoi gi memorandum jida mami tai mami ji adu matik tai matadi sai rajna habi ki ba the entire question of statehood se koi thado gani hai basi on record ya na badong to ya adu ge interesting what is high riba Bodoland gi development gi entire project se Assam government sine khudam moina a commission will be set up to examine the feasibility of the territorial region haibane haizani wa from the aina se da ngasagi makoi gi 27 January 2020 da sign toba memorandum of understanding se yengo dum dai na Manipur na tamba ya baje kari no haragadi first makoi na memorandum of understanding jana sign tona banate yamna kuina trust building ma tawgi trust building se makoi ahomia mayam sigi zo moge hana gi national pride yam leiba community ni ado makoi gi su lal hoba talks the yaw the lal hoba leibani makoi jo lal hoba sin ning tamba tali lal hoda ba sing duna schedule caste ke status na chingba autonomy na chingba tan be of makoi tai ado puna maksi leina karam haina Bodo territorial council si Bodo territorial region on gi bano haiba sigi yamna phajaba sida yawri basi kari no haiba taragadi aina khanjabada makoi na puthoki basi non ethnic oiba solution amane loje non ethnic oiba solution haiba gi maram di kaino da kanglu ma gi mingda maming pan ba taraga su laiba agenda se developmental agenda ni khudam moina harabada Assam government na ahan ba chahi ahum sida 250 crore puthokani hai aduga iroina na India government na 250 crores e makoi gi chawkhat na bagi damota thada gani hai ado hauji gi laiba 6 schedule gi framework se beyond the ne haije gi 6 schedule dadi sumaina kaimti yaudi ba 6 schedule haiba sidi highway area se protected oiragani masai council ma regional council ma lairagani aduga adugi khuthang de govern torgani state ki administration de khaidok lagani makoi financially the natural resources na bada khande land da khande makoi tongan mo autonomy pirani it will be cut off from the existing state for that matter any state adugi wafum de debate to thadu amaga hoji laisi identity language education si chawkhatna ba khudam moina harabada Bodo language hoji Devanagari script hoji tamhalani haire aduga wish list sama pi wish list se government of India na so pi habda khoi national sports university ma Bodoland area da hangdo ke na wish list sam yaw ai Assam government so wish list sam yaw already makhoi gi da akoina tambaya ba se community sing sigi marakta phamina rakanda di amicable solution ma tholai haibasidi akhoi gi BTR gi na Assam gi wafam sina puthoi aduna ngasai gi Manipur da kai do weno si oibi yadri si sini Manipur da oibi yadri si kari gi no Manipur da sang war ji kai gi no haita di ai code amani tang tau sige November gi tang kunthra da kokomi na thoki ba statement amada ai na newspaper gi report si khonggal ga ngasi yengja matamda makoi na kan haibasi Karigomba 6 schedule gomba si Manipur apply tauge haiba taragadi November kuntra 2019 go masida consent haibdi miam ga tanaraga taugadabni haibam haigi aduga government of Manipur si stakeholder amo ohengadabni haibam haiki aduga kwaidagi hena maru oiba huji Assam gi thoi ba sumaina community amaga phamina mutual understanding pora kanta da si wafam sida khoi respond tawgani haibam haiba atopa na kalamadana response 6 schedule yade territorial council yade haibisira kokomina piba objections in anini amana territorial integrity the machine potentially danger oi haibama ani shubada hojiki territorial council developmental agenda de changpa mande ethnic agenda ma yawi sine okay adoragadi hojik Manipur da laiba debate ase aina khanbada ai di academic point of view de na thamjege ado community sing sensitive yam boy haibu khoi ga Amu Kamei na so haibi maramdi yaning da to mina lebiro haibisine adu aina haizening ina to mina leina bagi ground ji kamai yat ke de haibisine yes aduna masigi ground ji escape toroga akoina government of India da territorial council se PBU naga sing ina da cookie singi haiba matam da di stakeholder achobam kan thokre ba
stakeholder achoba kanthok kibasina akoina Assam da thoiba ngasi ki bodo territorial region da thoiba experience yobangam do manti ba karigino haiba taragadi Assam government is very much at the center of the negotiation khudamon hairabada Assam government na loina packet ka dori boji thabak sing se adu already aina sum yengjabada 6th schedule in toto se ya kitabana ti ba ina khanbada Manipur da leiba debates akoi khudamona akoi ka kana hojik panbiri ba ngasai gi hana former chief minister Joy Chandra gi matamda sigi matang ji khanagi haibase wafam ma yawa ba with reasonable modification haiba spirit am yawa in the context of Manipur haiba ma yawgi adu gi context tu ngasi su dum context ki issues lairi adana lak libo wafam de aikoina sum yengjabada 6th schedule in toto is in a table objections 6th schedule in what manners in ever 6th schedule on what agendas in ever adu luri badi Manipur da hariba homeland issues yam mushroom taro lay oda ko homeland issues multiple homeland issue lay adu bu hujik lai bo from the Manipur sisu matamama de si homeland questions leram de ba khudamana khoi pull up lay mina the constitution pull up imina ki matam the first election to the Manipur jo chingmi try pan ka gi ada maithai pangal amasung pangal singi side ahum lakhi Chamber of Commerce tagi business tagi mi nominate tauki tamde kuntra ka gi constitution de yawi constitution I bu pull up to mina ki adu ragadi 1948 ta akoi tangkhulong yawba kuki organize ke ne yawba mayam phamna MDU da meeting tauki Manipur ge integrity ngakmina sena adu ngasi hongai se kari gi no haibsene ngasi hongai bo wa pham sida ne ba ngasai ge Manipur gi historical standing as a kairak ka do ba ma ki ba ma fear ma lei ba se masi hai do so aina khan bada yaning da sing na piri ba su yam communal over response amani na hai ba lo ba na tab adu ga taliba kambu sigi su yam na communal ni hai na lo da ba Launa the Bani in a Maramorican engagement of Pangadres and Kanzari. And lastly, I want to say that 6th schedule da housing laiba debate yam kuire Manipura. Adubo, Aina Kanbada, real engagement on the 6th scheduling as if how without three items. Okay. Real engagement on 6th schedule similar three to laiba argument any hapatare. Development ki agenda boiro na tarang masina kogi ethnic agenda oirambo ya have boiro akiba malerisi anisi marakta pau to pau no but trust have trust to sagal pom di mathok tari but at the same time NSN unification ke leaders see singson high territorial integrity kahandana tribal singi sel thungi phim phagar hanna ba Manipur da territorial council lehanna ba ikoina maite singbu wakal tahna bo honari have gi wakma media da pondo khibalai court to jabani wakal tahna bo honari have it means kogi non naga sina wakal ta de territorial council ge matang sid yaning da basi yam strongly opposed we have gi wakam pondo mali uza sangka sata thamjage kama yeng betai masi Raj ji ki aigi mangda kami panelist ani ne su ko bajana dum thambi gre masi in akhoi ki para wise ta phajana kupna ko naina radi pot se adum yana bodi lakani ado ko in toto da ko aduga akhoi ki confusion ama haisera dob haibra akhoi ki community mesengda leader mesengda leinabagi maduna factor ne ba aduna hujiki 6th schedule or territory council whatever ko lagliba akhoi kaino sida osai ki Assam gi di hujik present government sin su kana mase thabak tawe haibada akhoi haifam thoi loina na handak nahan ngarang na hamakta moi gi minister amana phongki baje alpha gi talk si su yam advance hoina chali haire adu di government gi responsible amma ko pachana chauna lawre good governance mokhoi da laire haibadu madu akoina sakyama akoi phangeba adugumna akoi Manipur da su whatever differences kya laire su akoi di responsibility se civil se government da akoi di lehaningeba akoi community CSO singda UG singda amada pundra su people na elected tawraga mandate oina represent tawra lairiba sidadi Manipur se pundi habi yadiaba huji MLA chingdi ki karak pa tamba di government di pumi adu oiradi masida question chauna layaba mokhoi da government di punba yaraga atopa CSO da atopa da akhoi punba yade haibadudi akhoi faction amada chapugumna chakreba aduna huji ki tamde ki su mase argument toba oppose toba se tofam thokte amromdi amromda Toribisi Karigi no hire timing nani. Amarom da di tofam thokte, aduga tofam su toy. Maram di Karigi no hire timing nani. Timing do akoi na matam chana kari hasha thabak tawmina daba, understanding laina daba, phamina daba, chamina daba, chamina daba ko. Akoi ki understanding adu madu laimina daba, dop laina ba. Aduga confusion laiba kum taweba.
나가나 디만 떠리바 팜리비시 그리노 하이비시 모이나 돕 떠키바 컨퓨전 레키바 손다 하이리시 아코 주마이나 마망인데 마시 이슈시 얌 레람데 시 for the last say 5-10 years dene haba before adu the akhoi 미기 아소이버수 칸그니 아코이 아소이버수 크라디 칸바타이 아이 뭐 straight 하이로이브 딩 사이 코이기 안갈 아만디 판비레 뜻은 주미 아두부 the 생나 하이버더 6 schedule 하이버시 마이테나 아이디 straight nganglage aba valley gi mi singna topo community na oppose tobagi phangbang amdabane haibasu akoina madu de haiba yadaba lay aba sena haige aba matamada 6 schedule se phajana tribal mayam na chingda lay mayam na demand madu da straight tawra lara di phanglam gani aba ngasi phangba ngamlo haiba yade aba adubu akhoi gi masengda marakta akhoi imung manungda madu lawbu yade adu akhoi gi demand du nate haiba akhoi gi da yamna madu gi manungda controversy thokta nate aba thokki aba aduna 6 schedule khangde any territory kang UT khangde union territory demand tawgada mi sing sigi ma khoi gi makhoida pangal leitaba ma layab maramdi huji hairiba ngasai jana pan NSN IM ga government of India tok tori bisidi madugi agenda issue nate akoina phap tagada badi madugi wangmad ne hab madugi wangmagi maram oiduna akoina adu haibane ba moidi yaroi ba yadaba maramna hana akoise sumaina failure da lakhibne ba hojikti NSN IM gi the sengna agenda se phajana mayek sengna laikhrabane madu the community mayam na phap tarak panena timing du yausalakpada hojikti mayam se oppose se thorakrabane oppose thorakpagi maram na hojikti macha ama akoina haina rasu madu the yadabagi lomda chakreba maram ding sai akoigi integrity se kairakatra haibo potu ko madu akoigi phap tanadabada madu gi chinabada hojikti pot se chauna lakreba adubu aina raj lagni bo point di ai hanasu panjare hoji territory council akoina nainari pi khraba nati heb pi khrabo eradi madugi topic ama khoi phajana ngangning heb pi basu nataba pi gani pi ro habigi heta akoida confusion ko saru hunjala marak sita ngangbana su mase hore masina chothokpa yaba issue su leyaba ana hansu adu mai last year so adu mangai adugumba aduna akoina manipur de leriba praja mayamna khangadabadi chingmi tangmi naga ichino maitena who are our enemies haibise real ase thidokadabane akhoi machine de yegnare nagana NSN na talibisus government of India dane manipur da nate manipur kai gani haibana te akhoi India da yawro haibane manipur ki hidden agenda su akhoi India da yawram de akhoi yawro haibagi agenda lay aduna tawribasi landi India da tawba adubu tawba haidu akhoi manung da heta sokalaga lainaba masi pot se yam danger ne aduna akhoi da divide and rule policy tawriba hoji nahan NSN IM na su clear oina haire kai haliba taw sanariba myam se center na ne haina blame tawkre hoji atop na su tawre akhoi di hanadi hairak pani akhoi marak ta masi honoriba sidi center na ne government of India na ne haibisidi akhoi masi koroi da bani madu khang da badi ngasi akhoi marak ta phap ta na mina da ba chamina ba ya da pot kum na ko chapki sumaina lakhi bani aduna 6 schedule haibisi aina haining badi chi now valley sin su hoi phamina da bagi khara gap lay habdu di akhoi yai adubu phamina raga amicable solution amma purak badadi masi no question later bra no objection laininga later bra poti ngasai jana haire kai ga da banate masi gi pot lakpudodi hoji yabra yadabdudi akhoi khangdri ko adubu masi gi da nainaradi masi di equal sharing equal power equal development balance ama chingmi tami ching hills valley se lainingai gi machak amane masi di madugi package madugi kaino ama item ama ne heba kaibagi wafam na teba example ama pige mapa mana machanu pa hum se poe ji ojagi imung da compound da inkhon da phami mapa na yum ama sabada loina leirame hojiki macha du chaura kanda ai si leimi na ba nupi angang leibna leibi ya da si ana akhoi yum se leifam ma phajaba ma sarasen mapa na mapa gi lamdigi pata lama ma khaibiraga yum ama sakap da saba yaro hebdi yaro heb numram di pata du di mapa ming de leiriam aduna example same pata du da macha du na ai si da phajaba yum ama sage heb kanda isa nu pa nang saba yaro hairu du di yaro heb aina haibadi ko adugi ground ai khoi khangadabani aduna same pata ni hoji whatever 6 schedule whatever council lakpo oirasu akhoi manipur gi separate oikhre haibadi nati heba amadu da akhoi na khangadabani ko
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯡ ꯈꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ADC ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ADC ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯁ 2010ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯂꯣꯡ ꯒꯦꯞꯇ ꯍꯧꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ADCꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ADCꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ autonomous district council autonomous hapkunu haibani just simple district council hairo autonomous haibisidi ekoi ikayaba autonomous ki meaning adu de yaudeba ek sidi hana gi ek ne aba 1972 gi ek adu ada gi ne aba karisu hapchanba leiteba whereas Assam da ngasai NC Hill da go atotopa da moi autonomous ki chailai badu de ekoi ga yam difference leba Meghalaya da Mizoram da aduna Assam su state amani adu moi the 6 schedule makhada matam kaya kuina lairaga state ama leminarag ngasi asman ekor lai Meghalaya da su autonomous district council lai akoi ki Mizoram da su 6 kaino chanari sidi aduna kaide na adu aduga Mizoram haibisi tribal ki area land khakta ni heba adu mafam da su chanari aduna sidi whatever 6 schedule was no autonomous district council no under the constitution of India gi makhada lakpu potu di akoina madu the objection taunaraga leibu di madu it is unfortunate last time ma ko ra ama thamning bedi maduna point oira kanda akoi masi chamina da bagini aduna ngasi akoi Manipur gi praja mayamna analysis tawgadabdi politically MLA mayam party mayam sidi Manipur da leriba mayam sidi chamina raga thabat tominaraga platform da assembly ama leiminaraga CSO singna ngamdabdo madugi factor ama leyaba number 3 da masai haibire ojana 6 schedule ki adu adalak bukan masai laglasu whole nate masai autonomous district council phajana chalaiba kanda madugi department khakta madugi financial power khra governor gi through the togani have nate togani have one ba madu togani na hore MLA leroi have nate MLA di asset is remain under the assembly aduga MLA gi adu adadi governor gi through the mula weba ko sidi asset Manipur state ki makhada dum akoi leigani have madu akoi phap ta da bane ba adu nang si akoi history aina han so history se phajana akoi phap ta mina batai naga si kadai di hodo naga ga maite kamain panmi ram maite indi garino hai bise khangla kanda ko aduna akoi gi marakta argument ta honba aduna hujik su territory council haire khra lere ga pida karina mu haira kadra central government aduga akoi marakta che na ban leiga hangadra aduna main factor di masi center na sana bani aduga masi sanari bo pochi akoi gi Manipur de leimi nari ba mayam si gi akoi unity leitaba ubase this unity leibase da mohoina masi de advantage ama laubani hai base Manipur bajana phapta ga okay unity amma leitabasina maram oiraga akoi masi ni marakta amaga hena chingna ba haiba tare koi tampana chingna mu tampakta chingna badagi karigumba koi autonomous territorial council am lagta ragadi masina nakalo madam se development gin haiba du development gi agenda se so nakanda gi tampakta mu matam masi ethnic agenda na haiba amana amada chingna bagi wapam amada lere du hai riba same Indian constitution gi makhad laiba constitution gi 6th schedule gi makhad pi riba autonomy se not only Assam khotna Assam gi mapam ahum khatana tana Mizoram gi mapam ahum Meghalaya gi mapam ahum amadi Tripura gi mapam amada mapam tara da already masi chanaraga lere bani atana why not in Manipur da lakuma tam da karigam da koi masen amaga yamna doubtful oiba yamna chingna ba miyeng da amana amabu yingnari bano khanari bano habagi wahang samadi chaunlari wahang si makada na khana jage da tam thonjar ke impact is ming ta todi welcome back to Nigbir Manu Hutna near 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam Manu Hutna ngasi khana jarme basi Bodoland Territorial Council natraga Bodoland Territorial Region haidana haukiba August ki haukiba January ki hatare mamang chayol ki Monday numita sign tong nakre accords Bodo accords se sign tong matam da koi center su yaure state government su yaure Assam government and koi lalhaulo mari aduga koi student union apsu su yaure masi ahum sigi nakal ahum gi ba sign tong narga territorial council hanad ki sodum direct pani mafam masida ro hujik su makhatan leidu retu tongan ba economic package me am leirani aduga lalhaubagi koi gi bodo lalhaubagi issue sima matam pumugi on loisel lagna habagi yana bamba da economic package me am piduri armai ta udna koi gi Manipur da su koi naga accord lakpum matam da masida koi gi Manipur da territorial council guma autonomous territorial council am lagta argadi Manipur da koi karigi mi painge weribno habagi matang sida khana germany karigi da koi debate toribno nakal ani ne hojik laisi amana masina development mayamam porkani chingilam da haiba ma aduga koi tampaki kanguna mo hairisina masina maram modna koi ethnic line da division lakani have natraga administrative line da division lakani Manipur se geographically kai da targasu territorially kai da targasu masi administration da karakpa yabagi piwam margatung matung tarakpada koi long run da man puse macam tarpa yabi piwam lei habagi akiba ani si lere matang sois da ino ja Amu Kamei da changisi Bodoland gi example se lorga koi Manipur da
territorial council ama lahan ge haiba targa su Bodoland gi matang sida di moje tripartite agreement hai tare state government yauri soi tona bada argilalo loop sing yauri aduga central government yauri aduga koi naga accord lak matam sidi bilateral oina two party accord oina sign tona kadong nina ada idura sign tona rokpu da koi state government yaurga sign to bana tab nina lakadri arrangement natraga agreement koi 6 schedule gi makha da territorial council pirpu targa su Maduda state government bypass or katra have aki baduni maru in a coco miniga among the pondo state government bypass of any arrangement a yai have you often pondo cublere other to the carry of time chignari say when sagi to a bilateral agreement over the kitchen of can be broken you must say tripartite accord kumoram targadi signaling isolating can be broken my tripartite or bra digi cano bilateral by letter cano over oibra kamde aina samna haibada matam su leitrabanina yes Assam Accord che yam luba potni argument taunardi argument taunadana for the interest of the people and for the interest of the development adi India government na tauki bado dum tausunu haina state na su adigi hari ba demand committee su kari su pola punsilaga jakhi bagumna Manipur su yam samna afaba rom da khanba matamda afaba ngakteni argument away haraga kakcheng gi wari shu tinthro ki wari shu dum ngani ngai legini Manipur se haiban haimal lak manduna ko mase afaba ti shu oi ro kon thang da regret tawgani haina ai se samna hainingi aduna regret tawbagi suruk pudi ado India government na tawki ba poto India state government na darka oi ba pot madu kinu oire haina invite tawre dum tawsunu adubo kitang khenabdi lei adi NNCN IM na kinu oire ga India government ga kinu tawkraba pot ni na mokoi na if necessary hauji ki state ki concern su tawrga kinu tawbudu na hena phagni haina ai opinion di piningi adubo argument si tawmale kon thangda amasu oida kon thangda khoi regret tawguni ai dum khalle okay amasoida koi regret to we film the lakani to amana amada thazana bagi koi trust development tona basu hona si habani thazana basi amathok okay ozan noni da lakse yoja koi mamang 2015 ki august ki tarikh hum da framework agreement sign tong matam da su koi affect to gada state sing chief minister sing state government sing tam de habi wapna chingbale manam budana lakadri banaga accord se su bilateral haga two party accord gadong na koi Bodoland gi yang taragadi mogi lai si koi tripartite tare state government su yorga sign to bin ngasai state government gi mogi role am admag yaw dori huji ki autonomous region sida Bodoland territorial region sida adana koi Manipur gi lak pasida di state government yaw du gi damakta state government bypass to gi dore koi na 6 schedule dore ba point me am si yung matam da sigi accordingly masi by word chanarak taragadi akoi Manipur da solakani habagi akiba haitare madu akiba dana maram oidana lakpa male koi maru ina no naga singi sentiment se maru so asida koi mesen tatok tasin tawno ba ya dori bra bilateral lina tatok sin tawno taraga sumadan thoido na kana ni khan den kham biuro kari habini ihan badao si koi oja kashan haibu kitang ai footnote ta hapsani okay khudamai na koi ge legal point of view de yeng ta di koi 6 schedule ge makha da pirak pa territorial council se legally very powerful adada powerful oibadana the state se bypass to we haibasimadi ek sidum yaw haiba kuno ngasai MLA sing di leini ba leibadi adubu Manipur state assembly the same law sing si haiba 6 schedule in toto pusalak pa targa assembly law je chana ba yai chana da ba yai sima adu clarification to yengura di Manipur gi existence as a polity haitare as a body polity adu tobu body polity gi ideas the chingmi sing yawi tammi sing yawi lo yawi haiba adu orga di ngasai koi panelist omne yanari ba consensual oiba idea Manipur ma sengkati haibasi bottom line yana greba adu orga di haujik se ek sigi legal superseding of the state government gi potential am lai haisi muzi yana se adu gi potential du buni ba haujik sigi schedule se ki haina mayam haina rise sima aduga atopa madana ngasai gi Assam gi toriba 27 January 2020 da tori sidi aina khanjabadi sigi memorandum of understanding is yenguraga ko the responsibility now shifts to the Assam government not the center and ADC karigino hade BTC desu ojiksi Assam da transfer toksleba aduga center is lower with the responsibility mayam desu Assam da transfer toksleba
sig experiment sidadi aini khambada Manipur su dum thought provoking oi gedong male adu ragadi hojik lakado wafam je akoi uncle su yam kana di high biri NSN IMG position the yengoragadi han and the government of India ji am responsible oi yam na thajai hai baje mamang on record high gi hojik after 22 years government of India na koi notice much in the thugai hai na wo NSN IMG latest statement no thole adu ragadi the blunder has also been committed by different stakeholders adu ragadi akoi ki political realities e khangma madam we have taken so much of time also aduna ai nga sai haijaba Manipur si gi integrity question si the theoretically as well as practically yengo tamda ai koi ji kitang organic oi dragadi hingbada waga da khara lai kari gi no haide ching amasung tam ani gi relationship si not only political connection it has a natural connection also natural I mean environment resources me am lai ba kai no da ko 8% si khak si na tamdadi khundari ba si pan am yami hairi ba ado chingmi tameji tampak si metai khatagi lamdi na tiadana many people are here many communities are here akoi composite oi ba culture am lai jara bane ba adugi spirit de yengjara kanda aikoi na 6 schedule se da pitho gadamni hai ba si di apa masing na hairaga su magi legal parameters mayam si yengora kanda kitang fear among sign lay na first round hai ba do adumak lay ba aduga aina tension lakpada matam si am lay tabina aina kanna thamning ba singa sai gi naga khoi ko jani am phajam hai bi 6 schedule da critic am lai ji kari gi no timing sina ne somna kanda di government of India na from time to time experiment tau boto no lauthui ba amuna panaga council pini amuna cultural body semgani amuna territorial council semgani amuna sovereignty wari shani ni amuna currency pini amuna flag pigani see all debates coming on and off the point is however Manipur ki historical existence da maitai khate yau ki tiba see historical existence da aina khan the last so many years at least modern context so constitution ki election ki history we were all together at one very significant point which was a democratic beginning adu democratic beginning to all of a sudden abruptly disturbed to give matam dadi adu matung dane ba khoi Manipur home line questions me am tholai je aina laksani si aroi besta NSCN IM gi hongai ba khongpham gi matungina 6 schedule phangani 6 schedule pamgani pamoi haibasi gi idea ju honge he adu NSCN IM sina kari gumba Manipur dagi aya mana soil dagi hoba mi ngata oibani na ai koi Manipur sida yamna federating obi power am the Manipur manung de laimina raga ai koi Manipur sida maximum hojiki BTR gi simadi palluraga di Assam gi territorial integrity kind question laiteba because rather they have reconfirmed that there will be no threat to Assam territorial integrity because statehood demand has been dropped adu ragadi asigumba vantage point ji Manipur da tholokpang bodra sineba okay singmi sing na su putokpang angudra tami sing na su sig level si engage to ya gadra adu ragadi housing matam khara ai phajana lairiba conflicts resolve to ji hai ta ragadi akoi conventional political design sing se honestly puthokna raga thadok na ba ya ba khara thadok pa jangsin ba ya ba khara jangsin laga BTR ki line se koi jangsin manga mudra Manipur ta karigma territorial council se lagta ragadi Bodoland territorial region ki कोई लाइन से हंदक जनवरी की तारीख उन्हें तो साइन तवनो कि उसमें ने यादुरी ब्रह्मा कोई स्टेट वुड के नतर की यूनियन टेरिटरी की डिमांड ने सिंग से मनिंग तो हुंदोंग मंग गुदरा है कि डेवलपमेंटल कंप्लीट सखी अदुना अदु की क्वेश्चन तो अदु की लाइन संचन मंग गुदरा है कि क्वेश्चन से तई जा सांग तलाक सके करी वहम थमी मसिको सामगी कइनो सिदी यामना फजना कइनो चले चपदो मोय मनुंगदा अंडरग्राउंड का गवर्नमेंट का टॉक तौरीबा अमम दाउनरसु peoples की और section की go और CSO mayam की ngasai argument natraga complaint or opposition se oppose kya laina dia ba aduna moi smoothly chathabang ngambane ba whereas akhoi gi de yamna laikhre ba communities mayam laibane na hoji issue akhoi na nainari se ilai lai na lobudi yade whatever amma pi gi da verso akhoi khanga da badi akhoi ilai lai na dum phangani haibisu yade so amada oirasu valley gi oirasu ching interest aduna akhoi di phaminaraga chaminaraga understanding ma tawraga ngasai akhoi angle ama haire adumaina akhoi ki respect tawnaraga silent tawnaraga understanding ama da ko in the interest of Manipur in the interest of development ko madu gi da chagadabani asida aina point ama ga ngasai ojana haibiri amna akhoi na phapta mina ga dabadi hoji 6 schedule se India ki article 244 kaino 2 da and 2751 close adugi makhada 6 schedule leibani aba schedule makhada smaina district council adwada mayam se chalai ribani aba aduna masidi constitution de labor pot ne na India na chanariba constitution yakhro pot to until unless constitution amend or remove todri phobdi akhoi na
claim tawpham thoi argument tawpham thoi akoina oppose tawpham thoi ne kana tawrusu hore madu kaya effective oigadra oira habdu podu amal lei akoina hiding badi adu aina point learning badi chumi hoji ekoisi 6th schedule territory council leite adu chalaide haibwane financial power da implement tawde haibwane policy ai haigyaba land di hoji Manipur da hills da district ko di ma da land gi kaino da di right di authority di power da di hoji 6th schedule or territory council labor company example ukru da tamelong da any kind of land ching da chapa da heta mi amana natra government amana lotion ba yabro ni ngam de na ya de na only financial power da ni water resource khang de anything khang de go akhoi gi resource natural resource khang da government gi Manipur gi ne heta changsalaga occupy to bu yabro ne oja Amu Kamei na khang le ya de na nonne da tamelong da ukru da hoji chromite thorase adu to ersu ya de ba am da go aduna land di aduna hoji ekhoina angle anima gi phaningai khanse madu da kana ba kri lak prain adu involve occupy to bu ya de na to bu du chingi tama kya mange madu da issue da chat pa gi tama ngasi ching da huge land later su madu gi kana ba kru leitre amarom da development su akoi gi paralyze oire aduna madu khra thedona raga asongi financial ki power su pin akhoi understand tawradi Manipur si yamna advance hoiba state ama ching de su tam de su lakne ba ado hujik si madu yade haibu wa de ne maming de ne ba adu ukhul da heta akhoi encroach to bu ya bro ne heta akhoi government ne paisan bi yade adu oiradi 6 schedule labor ga chamana khre okay hujik lai understanding lai mina hujik lai film su 6 schedule labor gi film dumak ni habi film dune adu 6 schedule lang matam da kyam yam honga gi habi matam de pulo lore oza try walk khara thambi ma lo januni Forest not by areas in the for the purpose of public use, the state government can acquire them yawaba. 6th schedule ge section number 3 and para 1 is yawaba. Aduga hauji Manipur ge MLR and MLR ekis desu hoige state government na lamzi ching the acquired to only for the public purpose. See natne ya private purpose ya di haba. Adu ozana hybrid mine phajabam di haigi oza kasarna asai barren na leiriba areas in the developmental dimension the yengaga Manung degi chokolan bahai tare. Khuda mana horticulture to baje foreign hen na tab. I koi own dimension of development amana. Se komla thaji bahar jo apple thaji bahar jo. I koi dulu ya hai. Laboi thaji bahar koi ya hai. Se tameng oda koi ke kakao angalo district ta baje tauri ba koi kano si am sathi ba. Koi ke developmental kano se si banana ki farming si bajan tawi hari ba. Adana I koi ki si ke dimension si da CSO na sai ozana hai CSO sing ki dimension. Chua high ti ba. अखोई नागागी सीएसओ वगैरह तमगी सीएसओ वगैरह एजेंडा सिंह साइगी एथनिक नत्रगने नेशनल के नोजिल दम चटपनीना अखोई की इकोनॉमी की रिसोर्सेज की डायमेंशन खुद मना मणिपुर दा फंगबा थाउजे जुबिलेंट नेचुरल ऑयल गैस प्राइवेट कंपनी लिमिटेड नेदरलैंड्स पी गाना अखोई करी कना हायोगे अदो मणिपुर गवर्नमेंट फंगदोय परसेंटेज कया नोजे कना इंक्वायरी तौरगे सो अखोई रिसोर्सेज फनाम लई हाइसनो अमले हाइसनो अखोई के खुनाई से फंगिबा रिसोर्सेज सिंग से करमाई सिनगे सिनगते की हाईवे डायमेंशन चिंग की सीओ से वखल खन बचंगी अदुगा तमदे लेबा सीएस वखल खन चिंगी ओके अदुदा कितन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इना लैंड की ओइनदी 9 शेड्यूल दा ले लो लेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 31 दा ले लो से 9 शेड्यूल दा लेरे बनी 9 शेड्यूल दा लेरी बा पोर्ट से मणिपुर लैंड रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 सेंट्रल एक्ट 60 ऑफ 1960 सी लेबगुमा मणिपुर की ले लो से अमा खक्ता ओइबा असम की ओइनदी ओहुम मरी ले एग्रीकल्चर लैंड एक्ट लाई अदिगी किनोगी ओइना ट्रस्टी लैंड एक्ट लाई सुमाइना याम लाई मणिपुर की ओइनदा एमएलआर एक्ट से यामना आइबो हाइवा हाइबतारदी खितंग परफेक्ट ओइदेबा ओके अदु मरम ओइदुना ले लो सी खितंग सेमदोक प दरकार ओके ले लोन से तो पसु मथौ तारी अदु हौजिकी ओइनदि मांग द लरिबा इशू हाइबतारगदि मणिपुर दा नागा अकॉर्ड न लोसलक मतम मणिपुर दा कोई टेरिटोरियल काउंसिल लाकद्रा हाइबदनि लाक तारगदि मसिदा चेनबम लैरिसी हुजिक लाक मति नत्री लाक त्रिंगै सिदा यानिंग दे हारिसिना करिगिनो यानिंग हाइसिना करिनो हाइबगी पार्टी अनि लाबनिना पार्टी अनि से तोइना उनरगा मसि
pau phaudo phaujin tar ma thok ta duri adu ko gi boro territorial region gi BTR gi line the sanction su yadong man dikeno the one size fit all ko de bakta chapman hoidi yaru da issue loi khena bani na adu adong gi maika the sanction nagbe damakta koi meeting mayam amaga amaga pau phaudo jin tar ba trust deficit lari mayam si mention na bokona bade matok tari otherwise masi gi gap se sound legi target heng ko na karigomba in case hari ba 6 schedule gi makada territorial council na singba lak target yam chaw bachamam na ba chaos amasu adum lak padi yari on the no ngasi onti manu hongi thamse mata chaw lu sinjar ngasi thamse da oja Ashang Kasar oja Noni amadi oja Amu Kamei na lengbe ngasi thamse ba thawa pikhiba amadi mapung phan gi dam to oja hum mapum kana tha support cheri appreciate your journey masin ngasi manu hongi tharong ngasi edition se karam to bi ko kan be piyaga ne mail id impacttvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to berga comment amadi feedback tha berga piyaga ni well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari